Možemo, a? Možeš. Čekaj samo da im buba me neka napala. Dobro. Ajde. Pevači ili sportisti? Ni jedni ni drugi. Aleksandra Prijović ili Jelena Krleuša? Aleksandra Prijović. Reality ili Skupština? Skupština. Pesma Ljubav ili ludilo ili pesma Jača sam od tebe? Obzirom da je Ljubav ili ludilo onako meni bila odskočna deska u mojoj karijeri i nekako je moja lična karta i dan danas ostala, onda biram Ljubav ili ludilo, ali obožavam da pevam na nastupima i Jača sam od tebe. Zvezda ili Partizan? Zvezda. Instagram ili YouTube? I jedno i drugo, ja sam stalno i na Instagramu, stalno sam i na YouTubeu, znači tako da biram oba. Ljuba Perućica ili Haris Berković? Ljuba Perućica. Nekako mi je bliži i družimo se, da. Letovanje na Maldivima ili nastup pred punom arenom? Nastup pred punom arenom, Maldive mogu kad hoću.